Abezitha siyakhuleka banonkosi masifike emagcekeni asekhaya sithi asikhombise isobho lakho kodwa la ekhaya siyahlonipha umkhulu nomsobho siyasithi umhlozi asikhombise umhlozi wakho ngoba onkosi akakwazi ukufika nje esehlwane angasibonanga siphila sesithi asimkhombise bese siyesho ukuthi sizokhuleka kwenkosi ukuthi noba kunyathi nangasisibayeni khona bezofika ukubone yebo kodwa-ke esiyocela ukuthi sikusondeze ngasekhaya ngemoto zokuthatha uhambe ekhaya lokhu nje isobho lokulinga senikhona nisho noma bafana bekulungisa ngokushesha noma ukuba ngifake kuthini thina sithi kwemadoda kuyakhula kanjani ngaphumuza lenze nje kufanelekile okwenziwa abanomzana bana ekhaya nibe ngolingane kaBhejane ngoba nonyathu soba ingane kaBhejane ufana umnawami kodwa nje kuba bathi siyathokoza kukhule kamadoda kukhule ngendlela yawo Mpumuzi ngofike imfundiswe ukuthi makuthiwa kunokudla kulethwayo kusuke kungalethelwe omunye umuntu kusuke uzuyibusise iphuma obaba la ekhaya kodwa kuba bathi ngiyathokoza siyathokoza kuba esingalindele ukuthi kuba wena uyawazi umthetho ukuthi uma kufike ingane kaZwelithini egcekeni ufune ukwenza ngani kodwa bengakulindele kuba uyabona kuba ngiyathokoza nathi labezitha ifikile ngemdlombane ngiyokunikela ngomcimbi angiziba nawo ngajikela inqola esengiphinqona manje-ke mina bengabe ngempela ngithi ngenzani kuba siyathokoza kwande kuba la ekhaya lapho uthathe khona kuba ngisho kuthiwa sesibayeni kube kuningi ngoba noBhejane ubaba uyazi umfowethu ukuthi ubaba uNkulunkulu angampusanga wayempusise ngempahla yayiningi kakhulu impahla yakhe more than yonke into kuba siyathokoza cha kuba futhi solandela kuba wena kuba uBhejane washo njalo wathi mfana wami ngingabodlela entabeni njengezinto engafundisi ukusengela ukuthi ngoba usishathile isobho kuba sesiyofika emakhaya selihliphile icala ufuneke nje ifike nje kuba bazoyenza kuba ngendlela la ekhaya benze kahle uze noma mkhiza afika athole isobho egcekeni nengane abazulu baBhejane kuba siyathokoza siyathokoza bazokhuluma ubhuti omdala umfowethu bezocela-ke ukuthi sihlele ezansi sibayeni okay yonke ibuza khona okwangaphakathi kuphela